Kini kinong bela barjala kidi bapentri ya kejengkiang PMGSY ha umpung kabacangai kumba khasan kilometer syaban poi ha saipung kibayap na kejengbam ya uso balongbi ha kami jong siublei ya kini kibayap la IT hene resmi syaki bahiang hadin bala pendap ya ka postmortem bala le apo clearet community health center ban pentikna ya kidau kejengyam tangbala itu ba kejengyap kadi bej na kejengbam ya uteu so klau ubalatip kum so pada ha kate kathan bat kamdei satia ka jingyap ka badan jing atatien kini ki khat sangut kinong bela barjala bana duburi asam ki keteng uje hek Muhammad Inamul hek Muhammad Mafigul hek Amal Manidas Muhammad Mansur Ali Muhammad Karim Uddin Majimur Ali Muhammad Sopikal Ali Muhammad Hachan Ali Muhammad Muni Hussein Muhammad Mazid Ali Muhammad Sohidur Hussein Muhammad Jahirul hek bat Muhammad Minal hek kihe pulit kilayatu bakat kum gejing tokin jong ki pulit ke saipung lalap bakini kinong bela barjala kilaba mi uso pta ubadai uso bolongbi bat ubomlong setia ban bam kebriu kiyatu bakini kinong bela kilakhet yo ni uso naga khlau mamarjan kajakasa jongki bat kilayat telet chatani yau naga benta banya bam jamiat hakani kami snublei kihe pulit ki ong bakat kum gejing itu jong ki traisnong jong kathan uni uso pta ude ukinja so bolongbi bah bat kibriu jong kathan kim jubam setia yo uni uso namar bakitip badan kejing ma ya kejing em lada bam yu kini kinong bela kilaya tilet chetani yo uni uso bakilaya bam hakapor bam jemit haswa bakinya thia kini kinong bela kilaya hakapot thia balalap ya kini kejing yap jongki hakasngi ningkong hakapor kumba shibiji ye misngi ya kabala subajur baki bam yo uni uso blolongbi ya mentahi pulit kidang ab ya kakai pot postmortem bat ka FSL halor kete jingja la ongru balada kakai pot jingsyam galong dokumoi pat kin sahaban penlong da kejing tokit ke babnya हम लोग को फोन ये लोग ड्राइवर लोग गया तो वो लोग देखा ऐसा फिर हमको फोन किया था तो बोला ऐसा ऐसा आदमी कुछ हो गया तो आप जल्दी आओ तो जब जल्दी आने के लिए बोला था तब हम सीधा वहां से निकल गया जब आया आके देखने के बाद देखा है जो आदमी सब ऐसा उल्टी उल्टी करके पड़ा हुआ है तो जब पड़ा हुआ है हम ऐसा देख के तो मेरा हालत खराब हो गया फिर ये सब होने के बाद हम बोला ये कैसे हो फिर हम लोग पुलिस लोग भी छुआ भी नहीं है उसको पकड़ा भी नहीं है फिर हम एक एक करके उन लोग को सबको उठाने के लिए लग गया और वो लोग तो सब उल्टी करके पड़ा हुआ है तो उसको उठाने के बाद हम लोग इधर लेके आए और खाने का चीज तो जो क्या उधर में चटनी बनाया उठू है और मीठे लाउ का साथ में क्या मिलाया था उठू था उधर में वही खा के सब उल्टी करके पड़ा हुआ है इसलिए हमें इतना ही देखा है और इसके बाद लेके आया मेरा घर से एक मेरा अपना जीजा जी है एक भंजा है 2 आदमी और बाकी सब हम लोग का बस्ती का लेबर लोग है हम ऐसा सोचा कि दिल में ऐसा सोचा जो ऐसा दिल में लगता है जो आदमी लोग जानबूझ के ऐसा किया फिर अपना आपको हम सोचता है क्यों करेगा क्या वजह से करेगा इसके लिए तो कुछ ये होना चाहिए जो उन लोग का पास पैसा होना चाहिए बा उन लोग का कुछ काम बा इसका कोई चक्कर है बा कोई डिमांड है क्यों करेगा ये बात तो हम लोग को भी आया नहीं है क्यों करेगा ये सब ये तो और ये लोग तो अभी हम लोग के पास 15 साल से काम करता है Porbagi poy ngapoy mga sport ngalap bagi ni khasawut kiyap akawai ka kakam bagi song kiyap hajudong jingthia akakum ga jimpet junga encourage junga ngalap ba udon chu kalong suspect ba kidon ki bam uso khlau uso obabuj ki ya phon nak ta da phon ki khle chatni te ki ya ban to so te uso udewa longbi te wala kataru ban ong ka jisisya nginum la ban pentingna bahakan pada ya forensic laboratory lah. Nomor itu mentah tu nak lagi bayi yang kimpat dan ke komplain gini katai. Nomor kiru kelai nomor mende bayi tangway. Nomor ke napeng joki dan balat imweru berok kiap lot. Te apa bagi punya jaka media joki kamdan ganu kadak mensau ne ganu kadak kawa nong ba long suspect ba syak peniap ni kawi kamtai te kamdan kum kata kadak ba kai pre kimi ka tertho na sentur jongki bleeding na kai score ni kmot na sentur
kata ka de ka sentam joki kapor ngimla mantip nomor ba ngisu kajing torai jungi kalong ba ki bam jamit ndala de bam jamit ki yathia ngatrai ka de hapor ba ki thia ka shimgani ka bor jong ni so yaki